E tu fata alofa atu, ma ofo alofa atu le sofa manu maroro tanto wali o Yesu Keriso. Ile nei foi taimi la fiafi Samoa na tunu pele, fa whelua i atu, ia o una le tua, le atu foi lea, ia o le nofo ato'o, ia mare mamalu i EKALESIA fia o woma pa anga, ia o whai lava o na mai mua mai le nei fiafi, ma tau ki fata alofa atu ma le ngana whawhitai, i wo malawa, ia o mātua fo, i le mwhen whangaloina le fata alofa, ina yo tātou 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚑𝚡 lo whapena o na whaia pēr le whaiwa o le tatalo ma tu inatu tama whanau Samoa. Ia e ngata o le tātou ministry nei si ke ia aso se ministry lava. Mātou te whatalo whatu fo i e o whapena o whatu a maua le tātou pukalame. Ia po stei mo fo i nei e. Ma futa mai a ia mātou te whatalo whatu so whamanu maro Yesu. Whatalo whatu i wo ma inga o lo whapena fwina futu atau no mai Samoa ni sila nei, ia mātou te ofo atu, soafa mano Yesu, ia maua se mawhitanga le lei foi, ma ainga le nei atuno. Ia ole whawhitai ai le atua, awa sa tātou tu na atu le nei, whamoe le nawa yasu, ia le nei wa tātou to iai, ia ua le o, ia foi ni tōtou ngia foi o le, nisi foi o le peno, ia le foi wa, o no hale upu le tua mo tātou, me foi le whaftai le tua wa ora na upu, ia so stai milava, ia tātou te ai me whalongolongo ia maua pēlu tātou wanoa, whatalo whatu e foi, le sino foi whengainga, ia Pastor Mike, ia mo le laivinga foi o le tātou po kalame, le whaingo fia foi tu te mawhaiva, ia e o le oranga au auna, ia e le mwhai e na tuina i lalo le whamomoina, mea lava tau le malo le tua. O le foi fiafi whaftai le tua le viinga na tātou whaalonglongo ai aia. O le tātou whaftai ai le tua o le whamua lea, tau al mua, me foi lea ia whaftai ai le lei maronanga le lei. Whai o na tātou toi maua nei e fiafi lei, ia taritonu ro maruru nei vai tau, nei fui vai taimi o i nea tunu tātou iai, ia o le tani lava, o le kofe maruru, ia ma le hita i nei lava, ia ma ia lava o mawhangwhanga. Ia o ngā seki ala, ia o lau whaalongolongo mai le upo le atua ni fiafi te teine tātou te talo. Ia o le tātou tatala noa i fo ile le fionga pa ia le atua mo se lusful minute. Ia o na tātou toi ta whamawai fo ile le fiafi. O mātou te mālangi whaafitai tele lava. E watu ala mātou whaamua ma le mātou whaafitai ia te oe. Awa o mātou lava ia na fuafua lava o plan whaatatitia. Ia o e lava te whaatau nuina wa o e mai ili malosi, mai ili ola, mai e fo i mea uma lava e ao no mātou ngāru rui me whaia whaatau nuina i o mātou tiute. Whaaftai tele lava tamai i loa lofa tū noa. Le lofa lava lea e le mwhai ona e whaangaruina ai mātou uma e o ai tangata leanga o lofa pēnā o na iai le larangi nei o lo e a lofa pēa iai. Le foi le mātou te whaftai ai tamai o wai le whatua o ia loa lofa iai mātou umalava. Whapena foi lale nei e fiafi mo whai o na mātou toi maua. Tuna atu ai le pukalame le nei fiafi tamai. Ia fio mai nganga pa ia ve sosoani. Ia ma whaamatara loto i o mātou manatu mo mātou mawhau. Ia lau upu la mātou saoni foi le nei fiafi. Mātou te talaina ma whaitawina. Ia ma share ai lo watunuu. Mātou umalava whamnia foi launanga le Global Kingdom TV. Ia mo le whaalaulo ina foi le atua. O lau tala le lei o le mālo. Ia nei foi teimi o le fiafi. Mātou te talo tu ina atu o umalava au auna le atua. Mātou whatua EKALESIA. Whai ana ma futa mai le nei fiafi ma ainga. Ia tamai au nei ai mātou na tia i mātou. Ia whaali ali pea o Yesu e ou le tala le lei. Male malo, o le mātou te talo lea, i atu vi inga i ate oe. Amene, amene, amene. Ia, lea ua tātou toe mau foi le fiafi, ia o loo tātou tala noa lava i le tusi Korinito, pe ia na tātou loa ia. O le tusi foi o ke kalikongoa uia e kele e le fau lau whalongo. Ta sine nei tusi o lo whapena o na au ngā tele, ia au ina foi au na le tua i tutonu EKALESIA, ia e le ngata o Korinito a ia na lai o na tusi ei pau.
I me whaaleleia ma toi atina e ai ma toi whaamausaleina le ekalesia le atua Korinito. Ia mangai foi tusi mai a tātou. Ma iei ale upu lea le apostolo ve mai ea. I li saua le apostolo e whaia se me manao ai pe se whaise na sana tala o sona poto ma sona iloa po le a lava. Whai mai le apostolo ea. E a lao na mafua o na ia au na i le atua ona o ke riso Yesu lo tātou wali i ma lo tātou whaola. E ka li fōnfō i o le wha moe moenga leo Christian uma lava. Wha longa lua nisi mea e wha mua Yesu i mea uma. E sea wa o ia e o mea uma, o ia na whaia mea uma, o ia fo i ana le ai Yesu e le aini mea o i ai temini ngei. Me foi le maofo ai o tātou loto ono le lofo le tua. Ia te i tātou e au wana ia ke riso Yesu, even i le soifua o Yesu, na maliulunga le sātauro. Ma toi soifua mai mo i mātou. Ma tātou uma, ina ia tātou maua i le ola i whaavavau. Me foi la le whaftai le li o leo kako iai, o tusi Korinito. Ia o le tusi le EKALESIA, o le tasi nei tusi, a e fia i lo inga i me ka ua, o ni whaamano si au, o ni taiala, o ni whaatonunga, o ni whaamausaliina, o le whaamamaina o le EKALESIA, o le toi whausia o le EKALESIA, e ke mau o le tusi le Korinito. E le ai se mea yo i ai lea, le tusi whaamalosi, o le tusi atu o le apostolo le EKALESIA ni ele i o i ai Paulo. Ia peo tau si le fia fo e apostolo Paulo, ia o se tangata hawa o ina le lei. E rau e le ngata i tū maanga uma, pi o le kako uloa i ai o le maanoa le utaia, o le Roma, te maanoa, o le apostolo, o le frasaio, tangata na o ina le lei tu langa foi, mea tau universitea o ina le solo uinga. E le o se kamai ka ngaka tangata o Paulo le tangata ia, a hawa o ina le lei e le atua, mo lona fina ngalo, malana ngaluenga, lua, o le tamanoa o le fita. Si? O ha mai lo fita le le fiafi. O ha mai kako, o lo sulu pea lau pelu, o leo koe se ia, po o se i lau pelu e whao ngā, upu o le atua, o le me foi lea, kilo foi ai, maloa le whale li unga, te si foi ana tusi atu, ia e feso fa mai a, ia o tua, whao ngā ina o futau a toa mai le tu, o le me foi la lea, ia ka wikalikala ngore ngie fiafi, pea na whai atu, e le fou lau whaafonga Samoa, ai ao ai nga koea, whamanatu pea, whamangaku pea se ia, kako lone ni leo le tua ia te tato. O le EKALESIA lane, o le EKALESIA li whapea, whako akusia tu Paulo o e li whaola inga. O le EKALESIA whaola inga. Sa iai Paulo, sa tutoina e Paulo, mga lua e manisi fo i o lau apostolo, pe o le tato loa ia, lea iai a Apollo, me voi iai a Peteru, po Kefa, ia manisi lava o taia, o le au sof, o whapenana, develop matina e na le taimi o la apostolo. I tono Korinito, ia e ina ua toi, foi Korinito. Ia ai koe o sofa ia lo le EKALESIA le atua, i le tele o whawhita audi. Ia o nisi o whawhita audi, mai tonu, ia o nisi o whawhita audi, ia e au mai whawhu atu o EKALESIA. So, ki ni kilo na ia di tusi lea, it's time of a church right now. Muni ngei ka ko fai kau kusi e whaalinga le e EKALESIA foi fiku. Ale EKALESIA le, ai pe au veko, ai fia baba, ai e meo, me ka o le EKALESIA, e ground ai le upo le atua mal whamalo sia Paulo, i o Korinito, tilo i ai le angaia, le ango le lofa tūnu, whamalikana le apostolo Paulo ai, whamalango le lofa tūnu, ala whaola hina ai, whaola hina ai le EKALESIA Korinito ono Yesu Keriso, le na maliu, ia le whai upo se fulu le nalo, i ai le tātou tusi whai tau le nefi afi, nga isu fitu o le toi tusi atu le matoi whamanaka nga mai asu saka ko whalongongo i ai tusi atu la apostolo whamalo si whamao Korinito o tōra o le EKALESIA wala awina whapaiaina ina ia mo le fina ngalo o le atua si ono o le alofa tu noa o le atua le lawa lai ona o le whaola ina ai maita ono le li o Yesu Keriso i mea uma o le tātou wali a toa malo tātou tua.
ia te outou le alofa tunoa ma le manuia o Keriso le tamā. O lana tusi faamanuia atu lea po o lana faafeloa i le ekalesia. A o le mafuanga la o le tusi. O le faalelei o mea ua faapena ona o mai le apostolo. Mai la ua o mai le tala ia Paulo pe ai mulmuli e le tusi faitau lea. O mai le tala ia Paulo mai le ekale i le ainga lea o mai nisi o le ekalesia, nisi o le auso, e mese la le ainga lea o. Fai upunga se furu fa mai o tawa mai o tau o usoe, ia te au e sa kele oe, o ia te o tau misa. You know, ke longa ole fai news fast le sai nga mai kai muli aku ngai Sky TV ma le 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑 le of kwa fa nga ngafi. Al TV le sa ke lo wa va vea. O ke lo le TV mo le la. E nga o fa longo le ainga lo ke sa ke le o le mele o tupu. Fa mai ona la to longo ina lo le o apostolo pen ave il tusi. Fa matala e apostolo fa mai o missa le ekalesia. Me voi le sa mo ana tu pele. E le kaunga a kupu ai e halanga kupu o nga i eika ngaka e le matua fa le nganga. Ma ko fo yo tusia le fe me apo. So le o wala ko nge ko fa spovi e di fa ko ko le fe su ya ko le yo ai fa spovi. Me voilà le benga rin ka misa ke o ke lo ekalesia. O nga o ekalesia le lio le ekalesia ya. Ele se ekalesia misa pu se ekalesia fusu pu se kawa misa. Vai fa le ekalesia le nga maka ko sfulua. Ele fa longo over mai ona tu ia ele Yohane lulu Petero ma ia pe fa mai ya. O nga ka ele Yohane ia le ulu ele se me fa penga asa la foi la le o manga o tawina le ekalesia le me foi la dia ele ko ngo foi Paulo inoa longo mai le tala e ai o tina o keloi o le tina o le tasile tina ele o kele se tu singa is fo iskola me au is fo iskola ma tu singa me o tina le malona awainga tasile awainga sa ku ma no si kaimia maka mai ele nga luenga le tu e Korinito e pe fo linga mai na o le tina ta ile ai ko ko le ekalesia le Korinito o le kinga e makua i fai ai meu me voi le fa kai i sa mo in kinga ro o ngai ko ekalesia ile ngai kaimi mai manga o mia fo ina tina sa mo kele ekalesia ala nga malosi matutu mai ma tina ina le leio le ekalesia o le tina ba le ina le tina le wai mo be fa ko le kala nga i skolo mea le tasi ne tina fa le wingo lo na ingo ai o le verdente o le lanu mea mata asi o le lau ola lanu lau ava o le winga nga le ingo finga le ke lo winga ya langu mea maka lo wingo la inga le ele ai mangi lau mea pula ya kuma la inga le iko mo le ekalesia nga o mea lanu mea mata la fata atu wala le ma ngai ke le ingo le wingo le ingo ke lo o lanu mea mata lanu lau ava e lau ola o mai la ka ko ke lo po wa ka langu viole ke o le me foi la le ko kilo to tonu e ekalesia o lo ia tu ai nga society ese o tu ai nga ainga ese o la ngona mama natu ese e fa mai le tu siatu le apostolo Paulo sa o le mele nei o te fa pe atu ia te auto o le o mai le tangi ma o ke ai o iatu ia te auto i le suafa o Yesu Keriso va ele i mai ai le apostolo se si mei fafo atu e fo ai le fa fikauri le ai fa mai le apostolo wo o tu siatu mai ate auto le au soe o ai o iatu ia te auto ona o le suafa o Yesu Keriso le suafa lea o lea ka mo fai ala apostolo Paulo ina ia to tonu o loto ma la ngona o le ekalesia Korinito afa mai
ina ne iai ni masenga yo to loto a ia maupopo lava i le loto e tasi ma le manatu e tasi le wingo le kala ia maupopo le manatu ma le loto e tasi e ko kele le ekalesia ai au nga maupopo matasi mea e ioi ai o le mea ka o le loto e tasi ia a fa yo le ekalesia e ko se furu se lau pe fia memba lo winga a kuva kasi se lau memba lea e kasi alo lato loto ono ai ona o Yesu ko mo mai point there mera le me polo ia na pengei Korinito o mai le tala le fo ele o ke ai o yatu ai ate o to a u ko a uso ia a ke riso Yesu ina ia tasi upu umalava kasi fa mkalanga one word ia tasi le upu e ho kele voi o fiu voi ngai fai fia o kele upu kele o so mai le kala lea o so mai le kala lea fa se mai tala lea fa se mai ka o nga maua ni kongo le kalesia me ka o le fe ese samo yoi o paulo mana tu susinga e fa ale ango fo ilele ye fai tau ai tala ina o le ma ingi ya matinga ai tinga le ai sia le anga ka kaunga ka ko lo o le upo le tua ya o nga le fa mai na tato fa tai le tua awai le ona tia lava na upo o mai le fiafi le o le tusiatu la apostolo e mai o te tusiatu ma o wapo yatu yate o to ina ia tasilo o to manatu tasilo ko upu tasilo to loto ma ia mau popo si e fa lo kala no ta ia lo famoni ia ile me kawa o le loto ile ngaluenga le atua o la gona ngal kero ka inga ia kasi le loko le ekalesia si ka o kilo me ala langi vengia ao ngi ngalo kasi la langi foi semea ma kwa o fo ka ko kisha wow sole pa venga fai kamale fa ola inga la me langa foi le fa ola inga ya ku va kasi loko kamala la langi foi semea e fai ya inga makua ele e un ofo e fa pe nga foi la samo le kalesia Yesu la ia ila loifo ka kyo ko e fa malika kasi le me wal mena le ua ongo o le tele wale tasi le lonto wale tasi le upu wale tasi le langona wale tasi fo ima wale ma popo paula no me ua fe ese ai uma ia manatu malangona le kalesia no inga kasi alme veola o malepe le kalesia tu sia tuna le ala apostolo pe o kako lo e tu sina ia ka mo fai ko e atina pa ko fa tu fa mo salina ma to fa tu langa ina le EKALESIA le tu o le EKALESIA le Korinito o le EKALESIA Yesu le tonu Korinito vivo tanto lo io le nu Korinito tanto o ina mai la fiong pa ia le tu ia o le nu e como i meu e kele o angangu o akua ese o mai fia i ma o le rangi lo fa pengango mai tonu Korinito malako mo foi mo fai la ko pisingisi pe o le kasi lea ai sa longo ao tala na vai taimia il fata wa inga ma le fela wa inga o loa ai sea wa ele mo faia uma ka milo ia me o va o loa i le si tu ma tu ia por mai foi saute o no le o do le so le vasa ai fa ngala i le vai fangaloa le pe fa e como ia va ai la o lungo le wafu la o lungo pa ko la o le si wafu ia on ko foi le va me sa wa instead o camilo longo ingala o Korinito o mele lei umba e ngofo i Korinito and o mele anga ngofo e o umba i Korinito e ba ngai be wala ki va peka ku nga mele lei ya ia ka ko lo le ka ki le lang ka ki le yo le lang le ka ki le lo ngi ile me o lo ya ile me o lo ya ile la wele le Korinito i o i elengi ia nga foi vai kami pe o se nu ule sa fa no o elengi pe e silfia i kala fa sol pico e kele o nga kua
ke le foi o me ia ko ke vai le kai mi ngai pi o fa mai e o ma pa e fa o ngale alphabet a krikea e fa ingo ngai me vai le ha exist ma ya spidi le ingo ile me delta omicron le ko fa lo ingo e go uma fa ele e o fo i me o ku le la fo i ai ma le kalesia le ale tua kalo fa si kalesia e lo tau ina fo ka o le leila o kalesia lo po o ku o kalangi me o lai lo ku uma ya ka ngaka ya e fa le no uma le area na ku o lo le ko lo si kalesia le o le ku le lo ko yo me ye me wa me o fa fi fianga me o le anga le gila lo langi o ku ngaunga o e mau o you know o kangaka au le lei o kangaka kingo ese o kangaka kalengia wala kasinga me le mu le me o kangaka kalengia le ala tu o malanga luenga le tu ia nga luenga le tu o ngole ia ngo isi me o le langi lo ina pi folinga mai le kasi le lo sa o le fata o to fo le yesu o le saito maliki ka ngia pa u le au kufa kasi Maya, onga fekinge ya la ole o titania le onga fe maya ono ole popole me ole leo me ole la ole lo ai pe ole mo le li pe ole mo sakangi pe ole mo ile lo langi pe ole mo yesu e ka o foi la le tuside awa o me mai apalai ele ngaka ole loko ai apalai fu lo ka ko wolanga fa le nganga mal faltin e ke o nga loko ka ko ia ho ki foi tino no le ka ko le makala maka ko kilo ia to si mai na le fa mai nga o lo inga mai nga fa mai si au ainga o ke loe si tu ale ke loe me so au ainga ia wa lo mai ke au mai apostolo Paulo ua nga le ka wa misa lava Korinito you know ke longo le ngiki nga ka sileti na ayoro po vava misa ke loe malonga au ainga e ka fa file muinga ko mo le kale ti wala kale sia le o mix fakas ka sai le lorangi o di wino la to loto wala to le to ifo ai ku pu o e lengi nga ve kaimi wala ku ka ko yesu la le ko inga Paulo ala o apostolo le la o ka ko ai e ai kaimi e oso fa ia e pea o ngolea mea la le ka o le matahala ma le maua i le upu le atua ba ngai kele la ke mai si ainga ma minga fa pe ko EKALESIA e lo la inga wele ka ula mua fa misa no le we fois lu ir kamalo ia fa fi au lu ir kamalo ngai au lu ir kamalo ia ngai au finga lu pe ia ir si ko EKALESIA ia la ku vo ia ale fa finga ia o is vekanga ele la ku vele pi fia misa e pi la ku man ke unga vo le ye fa sau kala i kai di lu ma lo pingi oi kasi ka ma lo ku le Korinito e mo uma ya me ia you know e de me ko fam kala ku me fala le ka ku ki sia no manu ma lo le se e mai le nganga le li ile le sa lo tonga fo ile sa lo tonga ile tala le e ke fa foi ai con wa me Paulo foi le so long fa me se o ke makua i ke keu gere ki o kele le fai ka anga ma le buri rua i con lo ko se ka ile foi o foi ni ka ko foi nga ka mi o fu nga fa nga foi nga vai ka e o so ile e o so le fefe e o so le fie e o so le fari i ora ko foi la e nga fa nga po ia le lope o Korinito nga vai kanya le lope lalo i ko karinga barko kila ko karinga i urunga i nga kaya pe o Korinito nga vai kanya ia wa foi la ngolo o le EKALESIA foi tele tama wa nga ongo kanga kai fai mai ko Korinito you know kanga kai malanga mai wa ye ka alonga nga ka ola ole 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 e fai kai wo ka usanga ma fai ole ka longa ole fusu ole average sa fai na vai kai ka do sa vai la ye muri ngeia Olympics ya wa i foi lenga pu mai me ka Olympics ya mo ka longa sa fai
sa se le pe de le akua ai le akua kamalo sus ya ayo sa fai ka longa nga se vai na oi le mele ni fa pe ka ku ka longa ngi ai nga dia ni mai ongi le ai nga dia ni mai ya o le makanga mai o mai uma po ya sola ye le uma fo ngi le Commonwealth scheme no vai ya ni fa ka ngaka le nga mai fa ka ngaka pe le fa ka ngaka e o le povi you know o le aka mea ko mai mea fa pau ya sola o fa se vai e mo ka langa o le Commonwealth game mai mai le aka le povi pe o vai le aka le fa ku se ya sola ifo i ka ngaka e mo ku pua me foi le ka ko fa ke foi me le la ko ya li mai wa o me nga fai ni vai kai mi la fa mertala tu spa ia le se me fo e ala nga fo ya ka ko mo fa ka wa ai kai mi ni a me wa nga nga fai ai ko ya ni mai ya se kai mi ni ai ya ni mai la ia wa ka ko yai ma wa ta tu le upole tu ma nga ya la le upole wa o mai nge i le ainga le fa mai ya tol le ke le ainga you know si ainga le si tinare mano na wa ainga sia lo winga le manga nge wa ainga ya ola Korinito i si bisa ma se vai inga ma nga ya you know kalo fa singe ya ainga ka ilo ya ai o le mele au mai nge fia le nga ele ai lo ko si ainga ko o ke lo ko o se va le china ia yo ma le generation e ka ke lo ia le ngafa ai o tangata ia mai kai yo ya Korinito ai no ele ko yesi ko se fu mai ke ai o le mea le kusi mai o le fefini mo oe ma ka ua le fa longo ma le ai ku kongo EKALESIA kai mi le ai o nga ele kusi le e o nga ia manisi fo le EKALESIA ile nga ka o ke loe ma sia nga inga le nga mo ia le di poki le e manga mia ko so soangi ya ko Paulo le EKALESIA aya a o si fo ila o ke le EKALESIA inga ia se vale le ka ua ke le mo nga lu fa kas langa ai ka ngaka ku mo le atua ia o ka ngaka la ke la ku ke suia ko le game plan o le mele o le me foi le ai ko foi o ni me mo ko fa le como na venga le li raise lo lunga raise lo leo ma fa leo tai o na le atua o ye nge me fa le con ngai ka ko uso na ta tu fa fini o ai le o fa le tonu nga mia lo ko so ngi mai maka kai mai le halu ya ka e no si ale la le va ka ya ma più kala ko in ya sola o le me foi la nga yelo ya e a vea o ma langu mea maka ko mo la EKALESIA wali ngo le winga le ngo ke loi o le vere o le langu mea mata lanu la wava la usiusi e la wola lo winga ficou com alto de salamore ainda né peio le la au e toi tafa ane o vai tafi vai ko lo ainda le upole atu al caminho la coi Paulo o nga ola le ainda le vai lá o mai fa fica o dia le la mbia makara ainda o que lo la ususi si e aí me se mea nga mai ai le ainda le pe fa kama ia ai le la mbia makara ainda le langa ko au ka for vai le vai le upo le atua e fa su pe le upo le atua ya ke ia malo avea o masa ke loi como le ahingo le atua even if como lo ainga ya bo ta to ni vai tau mo ni fo so fonga ku ia pe o sio ainga fo ia i ora EKALESIA le eva penga velo ainga la ki ai tamati na ma le fa na ia vea o ngia se o se ainga nga lue whakasi so ia le kaua i misa fe ainga e u mai de kua o le tamaa tina o maa kua i whangau o le kongo le EKALESIA le li ai ve maa e fo ia maka mai kongo le ainga lau susi lang mea maka ai ka au ke noi inga ia ve i ta ua matangata e whaatupuina le ma le file mo tonu le EKALESIA fa mai la pastor fa mai o la nei upu te to tasi ate o to ai sea le anga o fa mai les
o mākou e muli ia Paulo. Fai mai isi o mākou e muli ai ia Apolo. Fai mai isi o mākou e muli ia Kefa. Fai mai isi le ai o mākou hao Keriso. O e vai la ngona manatu tangata. O la tasi le mea sai tutonu o Korinito. Ele nu o Korinito. O Korinito lo iai ngaka poko. E awa o winga le lei me ka o le public speaking. E wako fai ala ko sa wanga i lumo tangata. Ia mega ka lafo i kupe. Mai i kupe ma lafo mai ia. Ia ai o le wha makalainga o feku. Wha makalainga o le pāngeka o le langi. Wha makalainga o alava ngi mea o loa. O fai ala ko kala. Ia. Lea la iai ma le au apostolo Paulo. Ia. Le fo ila sa iai ma le uso. Oi, o Petelu, ia ma Apolo. Ngaka ngi sa whaunga inga le atua, lato ngā lue whaatasi ma le apostolo. E arula ia le apostolo. Ai fo ninga mai oro lato ngā lue whaatasi pia mai ei. Whamaina le kala, ua muli iai la isi, e kau maa, ngai fui la o ngā kamaro o Apolo ori. E mai isi, pe ia kau, o kei alko inga o Petelu. Whamaina isi, mako kama Paulo. Le lei ke le theologia akramalo pa branca le lei ka kuspa ia e ka fa pe ngari kero ka ngakari ia I kua I luma kua pe fa ka Korinito be nga le nga fa ku sainga ia le tamaloa le apostolo le tino le tangata I me alofa maia e pe o le tino le tangata e ia yo me ku kingu e ngā rurue umalai ku kingo leo le tangata mo le tino. E whape ngā fo I lea. O le ngā rurue mea alofa ina ia a tina e le tino o tino keriso. O le mea wala le kupu I e fōringa mai wā. O iei me fo I leli. Kumunimuri e lei loa le teaching pe fōse me whaalonga le teaching a Apollo. O maisi mako kamara lea. Ko falongo me va pengais se e fi falongo la unga la fi e sauro le fi au la unga ko lo sorry vai mare lo ko e kan ke eu e sara mo nga sa e fi se fi au la unga e ke le kan e pe ki fali ko ga kana e le mo con Korinito la unga polo va mai e ma ia le upu panga pe o pe ke le la ya la ala uma pe ke me ma ia pe nga Apolo le fa malos se ma ia si le kwa la unga pa o mele se inga la le kon lo kwa maka unga maka I lo nga pe iwa wale tasi le loto wale tasi le manatu wale tasi le langona wale kasi fo ile upu tonu le EKALESIA ale fe mai kala la apostol fa maya le ai o le ki falongo ako foi mai kasi o ko foi mai fa pe o sa Paulo o sa Paulo o sa ke fa o sa ke riso fa mai la io tala la apostolo na tusi po o fele e ke riso o mane le nga fa ka ko wa ko spa ia ko ka ko ki dua ka sanga o fa ka ko spa ia e o ke riso le tasi o Yesu le na fio mai ate tatu ale wo ko mo fa ese ga ko me ele fere keriso ayo e o me foi na le foi marcar la apostolo pe o fere e keriso e ko fa manga ko la apostolo fa me nga papa ki so inga e o ko ilingoa se vai bangin le bangin o yo la fion pa ia le tua o ko fa ka wa ile ma mai jis ko fa mai o papa ki soinga o ko su ia o ko pena papa soinga o to le ngo Paulo se vai na fa sa ko loinga Paulo su ia o ko o manga o Paulo le EKALESIA le o Yesu nga maliu mo o to nga sala sui ai o to ma ave Yesu o to nga sala I lona maliu mo lona to se fu man malo ai fai lo mal vala au le aso le o mai mako le niko salamo kalia ngalu loa
ile papakiso fo ile suafo Yesu ave Paulo le vai ile vai kafe nga la kalaka nga Korinito papakiso mai tala na apostolo Paulo le suafo tama ale alo Yesu Keriso o te papatiso ia te auto ia o le loku le sa fai sa winga whakangisi o kei mea uma vai aku la apostolo Paulo ia o lena maliu ma fa sa tauloina ma fisuia ia o kouolanga o Yesu Keriso ale alu Paulo a koe whalongo mai wa se a foi mea Korinito i o fai whapena foi EKALESIA ni un po nga amaka ngai au ngai o apostolo ngai fai evangelia ngai fa mo salinga mo fa mo kuinga ai ke lo o filo ia me o langa ngai wa felumi ia ai ma fa wa suia ai tala leila se ko ia te ia peiro fa ka o ko me Yesua bo popole me o ngira lo langi maka lo o nga fe ese ai ko EKALESIA sad story le kele no langi e kilo mai ka ko ngi me ka o loko EKALESIA kilo mai no langi kele e ka so mo ya ka ko la o fai loko me le mo le fa ku vivesi mo le fa ku misa you know o me EKALESIA ele o le o EKALESIA nga vala winga la foi le upu foi nga EKALESIA o man ka ko o fa mai ole vai ese ina mai le no langi mo Keriso ina ia fai le ngaluenga Yesu o nga koyo akurola ia na langi la e muli mau i tala le leile me nga ka o EKALESIA ia mele vai mele la sorry o ko fosu ale EKALESIA ga ko fi ai na ia EKALESIA ga ko e mapo EKALESIA ga ko vai fi EKALESIA o mea o ma ko wa ngi number 1 o ko number 3 ma ko ngi e ia o ko bi ele hengi me va penga fa marcar la apostolo Korinito e fele e che di so ala ingo fa penga o menga io ko ma fa po como me a fele ya vai ele leva o se mai ma o ko ale o sau kala fa mai pois fa mai e si dia ko Paulo e si dia ko kefa e si dia ko apo e si dia ko la che di ngo ko lo e ngo nga ku se si ai ngo la nga se fa sa ko lo ngo se si ai ngo o mori mawa ki ya o ko pa piso ko se singo wana le ngo Yesu Keriso manaya viere ni awale ko ke lo il media ele o le mele nga la yune tala i po se si tala le tala ina la apostolo oi ya fa la walunga le suafa o Yesu pa wane you know pe fa ko la makanga for ka ko ufa felo ai kele nya ka ko kala nyisi mea fa kele ya Yesu ai fa ki ka ko ma ka down ka ko aya ya kele ka ko kala ngo ya Yesu fa ki fo kala ngo ka ko loko ne ma ko loko $2 billion so what na me fa nga 2 million ne ave vai nga ka ma ki va mala fie fiola la so swangi e wa me nga me Yesu ya me nga ko fa yeri be ke mo yo e ro ko ve si bai fe me mai mau swa u le ka e ma mai u vai o me nga ko fa yo le o le o e vai ka ma ki va ai ku per nga le le yo le o fa yer fingi ya mo o le ka singa me ka ko e lange o le me fo ile le nga kupu ya Korinito e kilo fala ko ya la to Corinthian church, they will look inside themselves instead of outside. Nga Paulo mera la kilo aku outside ya Korinito, kaisia. Ole manga o aku ni langi. Manga ia me o fa penga sala lo solo Korinito, aku aku ia fa Korinito, e aku ingi mai mera ia. Mera pa solo problema, pa. O kele ia boku ai si ngo moto. Ai ole ngoi. Por isso, ma ko le fo le mangingo i lalo i fo lo fa mai sa no anga apostolo Paulo vai o ko Korinito ia ngo papa ki so inga ngisi i vela i se tifano ia ma ke kripo ma kayo sa o papa ki so ina i lato fa mai kala na apostolo ai no lo vala a winga nga e lo so vala winga nga so papa ki so o ko lo vala winga le o le fola le tala le lei
le atua. O vai na ke le o kamanga lunga e fai. Ya. La e fo ia nisi. Waftai la apostolo Paulo. Le angai. E ele si fo ila ngona fo le ka ko kai. Manga ko fa malunga. Ka ko wa ka ke fai o manga me uma. You do everything. La unga papakiso ka lai. Ya. Fa maloro mai. Ye manga o nga oi. Olai e isi au whenga wenga li e specifica i aida. Me alo whare atua i leta ngaka maleka. E reo mga ka ua kaka. E le mawhai e ka ua nga on contain le mamalu le atua li kelo kaimi. Manga me alofa. Aisea. I e specifica me alofa le atua i moa. Makala la apostolo. Korinito. Inga upa pakiso inga o. Ai nei fa pe ola vero pa so inga o kumbea pe ola o ko kuia o fa number 1 ai fa mo la lua ia ke fa ma apolo le ai inga ua le kaimia pa so ai o ko ulanga fo ko ulanga pe fo ko a ku karia inga Yesu ai o lava vala au le o fola le tala le Yesu ke le fifia e ka ku fa pe pe si apostolo Paulo you know ai se vala winga o se me alofo bo ya o pe kasi pe lua ia fai no lenga ia le mena no manga o ai me wa o ka le Paulo le ngonga ko kusia fa mai me alofo ia nga me o ko o me alofo wa pe ko fa ya ko kusingi e le fa pe fa ko akusi Paulo onga ise EKALESIA Korinito ele I fa ola inga ele I loa o le EKALESIA wala ko loa o umanga o inga e Paulo you know bo umanga plante ia e Paulo le fatu o la tu tangata me foi da le e ka u ke no ka ko loa o tato wala wina stika ele na au ke o se ole le ya pa o malva le o nga lo ka ko ai fa pe ngava e lo bole me kai vala ngai o ele li amen fa mai ali au ina mai o ke iso baptizo ia fola le tale lei ele ole upu poto ina le fa le nga ina le sa taulo ke iso wa vai le upu le poto le mo fa kwai o le mu le ke ka poko ni fui mai kani ke le o ka kai lo fa ya la ko upu story poko ho ngai o fa fengi fengo vam kalanga inga ia se e ngaka ia pe fa ko singa ngaka o mai la Paulo le ai la e le va pe nga la utala le o la utala le o la utala le o le sa taulo o ke viso kai ma fa ve sa taulo ke viso me anga fo e o le sa taulo ke viso o le tasi le panto le fa o la tanga a lea tua mo tato male la lolangi ato wanga le maliu ke viso ye le ia se wingo ka ko mengi fa ya le se wingo ai sa le anga fo ole plena le tua inga ia fa ola inga I tato langa le mele nga maka mai ele la lang sa maka mai ele matanga fa mai o nga le se la ve ingo ka ko uma nga saungia ele tua le la ve ino I tato mai le nga sala ma le tu na launga ine ye tatou salamo ma le liu mai a te ia ona o mai I lo le ia o ia o le atua o Yesu ina ia maliu ma fa sa tauloina ina ia maua I ta ua le manuia ma le ola I fa va tonu al kusiale Korinito lo ia foi upo te malo fa mai inga ia faia I ka ko mo le tofil ma lo le atua ale ai ia lo inga le fai foi mo ka ko pe aka ko le fai al fina ngalo le atu o me vola le ia ka u ka ko fa mai le ang o sa taulo ke viso da spe fa mai le ang o le mata upu le sa taulo ke viso fa mai o le valea le o mala ia ai o le manuia le o ila to umo le ta to fa o le ka to fa o le ka ko fa o le o le ta upu le sa taulo o le valea le o mala ia
ai o le manuia leo i latou e whaoreina. O ai kako, we are the one. Me foi le awangi o kako mamai li tala le leia Yesu. Le ango la wali ia i ukaia ma ele. O i ukaia manga mia, manga o rako ni vavenga. O ele o rako wa filosofia le o le poto. Fiva aia e manga o rako lango rako ea. Mai anga o rako wa kangaka poko laulangi. A penga fo i ukaia, manga o i ukaia. Show us a miracle. Mai ale vavenga. A fa malaka la apostolo Paulo. O laun ka upu olea, ta upu ilea, ile sa taulo ke riso. Befo ile sa mo le atunu pene. E lea o ngā o kako pisi kele isi me o le tino. Ai fa ngalo ile mea kaunga fa mua i kako. Wa ai tutono le ekalesia ai Yesu ke riso. Kilo fea kula fo ile o ngifa mo molo wa ina. No. O ngi isi manga pe aluinga le kala o ngo meo le tino fa mua le atua marana tala le ia au isi mea fa mea e mulu fa longa lua ka ua ele fa pera fa longa lua fo le fa ia ngai ke lo fa mea ali tala mateo ia o tato sua lua isa ili le ma lo le atua marana mi otonu ia mea naia fa popo mai mea ai vainu, lava, aurelei, mamaso, mea uma lava, poto, mea uma ngaya, famaya, e muli mai, wa aila o il vaenga le. Korinito. A kongu wa, vakure kusi, whaalongo wa ima whaitawina. Ia, kena ngau se la ngona fia le ili aso. Wa ai ni story ia, fast forward. Ile endar kusi ngi lua. Sala ko kalia malea mali fa fitai sala ko salamu sala ko langona se e me pia ia fo ni sila ia pe ko fa ka ke ia ai ole kusilia ile en me sa ye ngai kanga wala ko langona se ongorea ongo wala to iloa e mo ia le upole tu e foi le o kapo ia ile au nanga tonu fo ekalesia si o ele ku vale inga ele tu tono le kale si le nga fa inga i ka ua ana tu la ka ua ia vea i ka ua ma o la wa lunga lo ka ko langu me mata la ola la sushi ba le winga le ngoke loi o le langu me maka you know ele ai se si e va ia se la fangua e pi pema pike vai aku mai e fisiringia so le peia waki le la aulea peia waki se aku fel la rova ku mai ai ala me maka mai la ul fa ku anga la ul fa mua ke va ai e ke mai ke pe ke ala ka ya ke fiki kilo ki ai oi wa la sushi e le ki o ape o fa ya ko to salamon nga ka vita fa mai pe o la auto to i tafa ane o vai tafi e fua mai ona fua i ona lava tau e le ko ulu fo i ona la vai na o ile aunga la o vai aku le ainga le o sakelo e foi le fa fitai ina ki ngai como ekalesia ora ke le risinga isi ekalesia ba wo lo ngai skinga sole makua great leader ele fala longo ka mape o isu ka ko ni va ke mi ka ko ma ke le fa yang you know se ya la ava se ya e mi ka un sele por las ko nga ele mo mai nga kinga o ka pela ka ke pelo lo fa ia ka ko na i yaso e fa ia kwa o ai mu coffee wala kasinga nga lo le nga kinga como foi ekalesia wa le ngiti na ke loe malonga au ainga fa mai o se tina malona au ainga ya e tu va kasi e ke lo vola o ala me makaseme fia yo kanga kai e fa onga o ina ke si le fia ai la ko e fa onga mai se po se lau ino e fa onga se mea vai ku pi mai ele osso so fia me foi le ia ve ka ua i ka
we are all leaders. O kako kai kongo EKALESIA lo nga fa longo lo se mea e wa o ia ai le upo le atu e kongo lo ia rice lo you know awalo ko Samoa e pisalo ko Samoa kupi e le ngisi a mea e le nga kia nga mea ia se kupe foi o kupe nga mai le atu ia e fa ka o il fala maka mal famsus makonge pi ia afa nga foi mo nga le tua i fa pega ku ai le se me o vivesi mo pisa ifo ma ia e wala ngol me ku e fe o lo al pisa o isi me o me al ku o fa no ku ia sainga ni Samoa o fa ia la ku ia ma o sainga ia pi se Afrika sainga ia o mangi fa le ku pi sainga ia walawa ke le pe wa sportinga le sila we le nga wa le bank the World Bank wa le ulaka asamo io fai vai au news nga inga lungo news lungo le YouTube ai do se a o e me ma ka YouTube news le no fa kwai awangi o le wa fa ku nga ngela le World Bank ya kamba ia ka ke ai le o mea la o mo fe me ku spa i la tasi le World Bank economy la tasi le tupu le rangi kama ia se you know le wa makanga ia o le tasi le EKALESIA le rangi EKALESIA le rangi le wa le fo me EKALESIA le rangi ele vinga mua ku si farisa le su EKALESIA EKALESIA mo mua nga la langi le un fai le nga mua ia nga e no la ia ele na mo ia Paulo ele ia se si me o ke mimika ai mo sau fa la ke ole tala le winga ia Yesu mo no sa tau la winga lo por sa tau pa la winga everything's nails in Christ e senta uma iai mea e nail uma iai mea e i uma iai mea aisea me o le tino le nei o le ola i wha vau mal manguia the eternal ngara o le fio mai nao Yesu wha rua mo tato me foi le sa mo le tino pele ma ku ki fia ki liva aku pea nei lava na tau ia te tato uma lava ina ye mo i tato le me tau lea o le loto lofa mo i te tato lea le love light and life la nga fio mai Yesu i mea nei na ia maua uma tangata uma ia kako fa sulu aku malama ia kako maua tato ni tangata e aro lofa aku sianganga ina ia sefe mai o le meo le leanga ma leanga sala ia kako wa manga o mia le me ka olea ia ola sianganga ia kako wa lofa lango Yesu nga mo ia lofa mai mo tato ma o ia fo ia o ia ole lofa me foi lea na tau foi el kako mission ngi ia maua ole lofa ia fa suina el malama ina ia maua ina tato sia nganga ia ola mo le li mo no finanga you know ole sa luanga foi le ngama tu si le apostolo le EKALESIA Korinito ina ia ola pe Korinito ile lofa tu no le mo kono fora lofa tu no ina u fa ora inga lo ia ke viso ele fa pela o ke me uma male ako pule lo e FMI apostolo Paulo ya la vala wina o to na fa pa ina o to ona ole a lofa tu no le tu ia Yesu Kristo so ele ta ko mal venga le no ta to mitai ai ole mana ole sa taulo ole tala le ya Yesu Kristo malona malo fa tai ma fita mai sa mo ne fief but ko fo ia o e maua se fa malo si aula kiki fa malo si tino la titi ya malo si fa le nganga malo si fa tai e malo si foi fa nganu e fa le EKALESIA o ve ai o mangi ke lo le lei ai no sa ke le oi pe o fa ka ngi ka o ku ngoa o ngi nga lo ke lo o ke fo pe so le oi ya ke lo ngi ni si la mai se ku lo nga lo e ngau e ka fonka kalo e ka kalo mo le EKALESIA e anga popoi mo le EKALESIA you know e ta lai mo le EKALESIA ala e mo ya ka mai ya me foi le tama
se ala mai men e le ngalo maka la kapia me ke poko ai ala mai men se e mea ke ala mai no fo mera o ke real fingi ke kuka me ai fingi ba ai ko fingi ka mai ki fai kaulan kuspa ia anga pongi mo le kalesia mal ko ai oi ngal wenga male ai male moi toni se tai le ke ala mai lo wala po ako pa ka almo sa mo lo blacks ma ba ia lo poleri ia ka ko wa matala fa mai solo paulo Korinito ia kasi lo to loto please ia yo ko mau popo le fa ngo ko me tasi lo to manatu tasi lo to langona tasi la auto upu ma ia o ko mangkua o ma ko Apolo o kefa ma ele fele keriso e kasi ma ko ya keriso Yesu mi vola kasi tato EKALESIA o fea foi de mensiolo en alue ai we are the one in Christ tato e tasi ya Yesu keriso me vola va ko fa ftai ia ma futa mane fiafi au ona le tua o wo mai masani EKALESIA ese foi na ia le fiafi ma futa mai ia le tua o le upo le tua mo ka ko umalafa leo ia ke ngi ko la mo ka ko uma ina ya ka ko ma ona le ka ke kongo le o le battlefield le tua le wo uma ka ko ese a ina tato ka ko mailo ya palai ile upo le tua le ka ko o nanga iso se ministry ka au foi ke fa longa ministry se longa ke au ngale ministry le si ka fa le ya por la o ministry ka fa le mai e pe fora nanga ngi fo I kako global TV so se au nanga o le lava so se au nanga le tua ka vo minsi o lo fa penga lu waku no le koisi me ka le au nanga me o le ma lo le li e fa tal mai tatu te mo fo si mo ftanga le nava yaso ia fa la terina fo le upo le tua kuli pe Korinito o se EKALESIA pele loto Paulo ia e pele fo I o tato loto ai sili ai le pele le EKALESIA o lo enga lue le kemi o ke le lo kemi po ko yai la Korinito po sui se ngo se la area wo yai o le tusi Korinito e a nga mo ka ko I taimi le EKALESIA fa ftai ma futa mai la tato tano fa ftai tele tamai la upu ma to fa longo a vea I ma to nia oni tai tu fa tasi o pongi fa tasi o matou langona tasi o matou manatu ona o keriso malau vala au paia na vala awina ai matou faftai ao onga leo e au mai ne fiafi e wala mai lau auna apostolo Paulo le tusi atu ya Korinito o tusi mai fo ia matou ne fiafi faftai lau au auna tinaya ke loi malona au ainga manisio le EKALESIA Korinito sa la tu fa tasi malatou manau na ia toi fa lau ola ina le EKALESIA ma ia toi a mai le upo le atua I to tonu le EKALESIA o matou tangata le li e ai taimi matou te vai ma se ai matou te o atu pea I lalo le tafu e o lo sa taulo e manuia ma fa mausali ina mai no matou fatu atua ma le matou au nanga ia te oi famnia lo watunu no mafuta ma ne fiafi o ai fo ia se mala onga ia le fiafi se mala onga fa pitoa matou te talo I matou lavo an pasalo malo matou stufa tasi ne fiafi ia le tali le li I so se mana onga lava o lau fa na le leipo ia fa manuia fo le atua le Global Kingdom TV ma le aunanga ono le fa lau te leina o lau tala le il malo la ona ia Pastor Mike ma fartua le li nuia fo le lofa tu no lo fa pena EKALESIA ia ona ia fo le fale ma le fanua o lo watu ai le li fa sala la wino la vi ia oi fa va ma tu te mo fo I se avano na ma yaso ni si fo yo o no la to va mi fa so ia lo wanga le tua ma tu talo e ala ile swafa le Yesu ma to li fa ola amen ia sa mo man ia la satama vi ko kasi va yaso le ia just in case ki ngalo I fa ngia tu la satama I so se tu le langi ato avea oi matamale lei I te tonu Korinito. Hallelujah. Pase.